Oria Kristo bakungwirite kwamba kwa Jesu Kristo mutharabene nayo ndini ya Korino ni bethagiro bagitithia imwe kwa rugendo ruru na njira ya mwanya na ndini jingi ntuku ya narua ni bamirikanite na njira ya ndwimbo maromba na uringi bukatha bwa kempe. Mwandiko wetu Anto Martin Mugambi na thingatene na etikia bandini je na gututhuranira ripoti je. Mikondo ya Kristo nthiguru ngime munthe batindite gukungwira njuma nthure na kuthinjiria mutharaba kenda kubuanana na kuthungira iratuni vya Yesu Kristo. Akorino kiri gicigo mbunge kia Marabati atiwa nyuma kiri nkungwiro eno. Vatongoretwe na atongoria bakanicha yao ya Korino ya African Church of Holy Spirit mbari cia Kairo ni barambiria rugendo rwao kiritho kia Kabeche mbari cia Chogoria ara gutwikikana kuri na bioneria bionthe bira biethagirwa bireke Bibilia ni ukone kwina kamuuro bau ni na bakinya kamugunda niro tunire Kabeche ara twauna karuje kau na tuona uma no tukurija na bomandiko makuga amde tetagira twekongoia wolo wa Good Friday ira ya gikuo kia Jesu Kristo igita leonde ria kinya tariri tethagura tukiambiria musafara kuma Kabeche muthiire wa rathiba bakana Korino twikite wakarwiro urarumanira na ndwimbo ciao cia Gikorino cia kugoca iri kuri na ndiramu na nkinya turingaringa na bakinya bantu barabara ciirikanite kana tujira twiri turikanite bararugama na kugeromba irungamo jetu ira tukurungamaga ni ara kwina mathukano ma barabara au nio tukwetwa tukirungama muno au nio Kristo atwikanire na akithiraga na nirio kuma au kimba kia yacokire kia yukua keirwa na aria munguni ya tukithamaga mandiko ona ninge tukinaga nyimbo iria jeja ntukwire riomde tonto ntukuyomde na nkulani na jumia iria jenge jionde twanalutha kana iria jenge jionde twanabangirwa ni mandiko mambukia Ngai nyimbo ino ciao cia Korino iramata na nkinya kuimba bagukinya kanichani yao ya Korino ya Kairo ni mbari wa ino cia Chogoria na thaa kenda cia muthenya igukinya rwimbo rwa Eloi Eloi lama sabakithani ruramata na kubaingira amona gukungwira kiumia giki kiao kia njuma nthure ki muthemba batiaruganiru antu mwaciao kiri mutongoria mugongo ndagitari William Ruto na mutongoria Rwangi rwa Azimio Raila Odinga thirikari onera iku ithikiririe kiriro ni mbi gigutuma antu barira kero ni kwinyirika kwa maisha maitirie bathikiririe begwe uma kero kwina kwinyirika banokie mwananchi wa kawaida murigo ria kamatite utongoria kethirwa niyo ntathurwa ntibati kuthura kambati kwathikira uu wathurwa ni ijugo yakwa ni bunde nkiari ugu na ntuga Raila temto no ntwajaritwe ni mtu muka kogu no tumwendete ni gaotirwo muthia barauga uge bwawe guru ria ndugu cia kiwendo iri kwendekithwa kiri antu ba muthembo mwe giuntu giki giukite kiangulano kia lume kwa lume na kagwaka tio twe kanitha tuli against onto bau kabisa na tukalombo na thirikari yetu itikarekererie woro wa kulomba miyanano kana nkoma eja gukuthiini wa bururi wetu wa Kenya Sodom na Gomora dianyaririrwe nonto bwa kwegwa bena mawiya tamare makugula na lume kwa lume akagwaka na maunto tamare kiripotera wero njuma kuma gicigo mbunge kia Mara mpita wa Martin Mugambi.